Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngadei Minister uba Nonghikai ki Isih tam. Namar hakashisnam tam kilut por tang hakbandra alamayong strike Shah thangan bat haba ki wani kendo yanga kut tang hak Eksamin bat nga Shah Khot Minister Eksamin. Ya kanila penpau de Menteri Ketenat Puliputi ke Sarkar Jela baru MLA ka Amlaram uba Lahkmen Rembui habakran kum ukong san hagajing pli pat ba ya ka ying school bethamai jong ka Darang Government LP School West Janta Hills District kabla sing na du usnam shyak na ispa lai pupra. Ya kani ka ying school bethamai ka badan nyotali ki kamra class latei hapo Commission Education Phase 3 hagajing dot ka ba sau lak tingka jong usnam arhajar arpusau. Haba beteng ni ka jingkran uba Lahkmen Rembui ulaong ki wei kinong mi khmat ki bun kam ban pen khlanya ka party kat ba Lahkmen Rembui ubun kam ban lej wat yaki hok jong ki pat ba. Ulakran ru halor ke jingyat linti jong ka sarkar MDA haki prasnam bakala persyang banweng yaki jing hapo Ketenat Puliputi. Ulapin benaru yaki jing temu jong ka sarkar bantei hadu shispa prapo hendu tadi ki ying school bethamai hakeleng ke jela hapo ka Phase 4 jong ka Education Mission hakba ka wei ka school lamang hanyu phaulak tingka. Ulapin tibru bahapo Amlarem constituency ka karkhana Hawai Bhoi Twa Usdia Thangbuli Umlat Khur Lamin Nongbare Rim Shken Persit bat Musakhya kinsayo yaki ying school ki bethamai. Watla udei Menteri uba Nonghikai ki Isih tam Henry upen paupat ke jingkmen baka sarkar jela kalaminjur ban pentri kamno dekat tulap bethamai ni ka pay framework na kabenta baro Nonghikai ki bajuyo e ka tulap balabu bet thek bakin yo bat kani kantri kam na du ka shitarik ya yong arhajar arpuhendio. Kani kamdei ka jing persyang ka batang shisngi ka dei ka badaki snam hendai kini ki aka baro ki urlong dingling ba ka jingyo ayu Menteri rang ba ubadan ka jing shanya bat ka mensiem ban thom ki jing e. Habaya dei bat ka Puliputi Menteri ulaban jore ki Southli ki paya ki badan kam ha ka jing nang jing stan. Kata ka ying school ka babyang Nonghikai ki batbet ki policy ka sarkar ki khna ka jinga trailang ki kme ki kpa bat ka imlang salang. Kasnong darang ka wei snong ka bahe tam hapo ka naga thain ka jungi. Kasnong darang kadai kasnong ka bai ya ka roy ka pa. Bat kasnong darang kadai kasnong ka ba ki rangba ki perkhat na ka benta ka roy ka pa. Bat dai na ka daw ka jing ka jong phi. Ya ka roy ka pa. Kini ki urlong ka Education Department ha kini ki pratali ki snam hapo ka di alam konrad ke sama u chief minister badan buram ku jangi ngila persyang kat yai ban solve ya ki problem ki badai bat education namar baban yo ya kacing nang kacing start ngidan kam ya kita kipaya baskan upaya banongkong kamut kaying school paya baan Nonghikai ki batbet paya balai idei ki policy jaga sarkar upaya basaw ki khna school bat kinong shongsu. Hawarja khapra ga kamal. Ya ka jing ya shong meeting mga chimisar bat ha ka tu por u commissioner secretary jangi ba di piwalang. Ngiakren. Kumno. Ondang estimate ya ka jidon kam pisa ban thempen themai. Ya ki school sarkar baro ngedon kam pisa kumbaar hajar tam ban themai. Ka eja bagas ngau tenang. Ya chief minister jongi kalong let's do it. Wang tongin le ya ka. Ngenam la ban le sisin le. Hanrei we have to start somewhere. Ngehap ban sedang. Nang no. Dan kadang ngi launch ya Commission Education number 1. But kumbaong try berlang bakade kahap commission kabalay.
tekine ki baro kiba ngisno tenat bau don chief minister ushani atali hangi bangin pe ya kabha kamiat jong ka pule ka buthi bat ngasno mu hagni ki light mission ngila pelut la kumba Henrius pa klur tam namata ki elementary education but how no snem ubamanta ha commission education 4 ngin sanction kumba sispa prapaun riu teli ki school hapo ka jala ka jangi kumba nyau paulak kawe hang ne hapo ka amrem subdivision ni don bok ka kharkhana hawai boy twa usdia thambuli omlat khur lamin nongbrem ka sken persit bat ka musakhia kinyo ya ki school ki bapaka den ka kadaw kas ki paipa nong song song ngidei banyas nok tila karoy ka par ka syong hakinong yalam ka syong hakinong mikma ladam don kita barsyong bawan ut sanga ngannom tipha baka naga school kadon jakaban sna ladam don ki MLA nginam yo kamtam ki badon ga jingkit kle ta ka shnang darang kalong ka ben ki ai ki bapidan kan nga persyang lot kad ka bangala ngadang susim dang riu benai komo minister jong ka revenue and disaster management ngape ka e jing maya ka snong darang ngayo i bagi te ki ye ngajan ye ngo Dominic ki don ka jing ma ngalaong yung video banpa yaki proposal kapoy markala jrom kumba arklurna ngamong bangin yo reka duty ka jonga kum nong mikmat habang ale ngadi ban pe ban habang yo i ngadi ban wat kilat ban ngam ju kham fe ha kalin yai ka jonga den ta kadaw nga kentu ya phi ki pai ba nong song snong ki briu ki bon kam ki wei ki briu ki bon kam ban lek pang klainya ki parti reu Lahkmen remboy ubon kam ban lei wat ya ki hok ki pai ba bandon hapo ka konstitusi kane ka school jong phi kam dei tang menta dem ta kadaw ngapat nga sai ong ya ki briu ka hok upat ba kabon ha ka sorka kasyong ha kinong mikmat dem ta kadaw baro kijing urlong ila urlong hapo kasyong darang kumbang ang mene mano ban poy perkat o MLA ayu hak por baya lenti upet ya kacing majong yi hanray nga ngayo i tangba mapi lada kajia bangam yo kinong ibiro oh rembu supat usutok yang i rembu usutok pat nganam kajing i jongay nga thain dim ta sispa klur ka sarkar lang bak tourism department kala kathe bakan sathe apo kana thain nga jong ngila yo yak inland waterways
kajing itu nak sarkar India ya kan ko wa umngot kom kata ka way nak inland highway kini baro nak mentajong no nak mentajong ginong song snong ki kamera kelas pin sayo lang ba ka blok pin sayo den tak daw ngakan tu ye pi kom ginong song snong pi de ban pe kat kom jit nong mi khmat kam de tang shibnaiไปนำตาสันสลิกเดินตะกดาวngakanกันตุยพิกรังบะอิลองกมีต้องอินตาประคาam judan ba ang ngape kinang surok kelas niyo Henry kasrok apa ดินตะกดาวkini baro namar ba ngas ngau tenat ngas ngau kemen ban syakri yau pai ba ban ngas ngau kemen namar ba kam dei ba ngasai napla ka hok jong pai ba hanrai shong ha kinong lewa tengah kentu ya pi hang ne ka enrollment jong nang skul tang sop hongut baro ubriu udon la jong kasap dei ma pi Nonghikai ka rule jong Nonghikai ka dei ban ple yau tau shabi obakang lat yaki ban pen i yang tak start jing start ke jong tengah kentu i pigi Nonghikai ba e shim kia sao phang le ko ma shim tuition se am de shi ba hikai knang ba ka buram ke de ke jong pi am de ke buram yau Lahkmen rembui ka buram ke de ya pi paralok ngakwa bang kentu ya ginong song snong ha kana porlong ginong song kilong kmi kilong pa ki ba ai ya kata ka jing start na kam tai khon tenang ba in la ban poj ka sarkar hapo ka alam jong o konrad sama ngila persyang kawe ka bangas ngau kemen ba how kan riutrik pada Januari 2008 ka e ka bang latrang laprat ligis ne mapun urlong kala urlong ba ka sarkar ma ka kabinet baran buram jo ka sarkar kala pediang ye kata ka community integrated skills learning ban pule ya ki e bang inang po snong ka we ni subject ba kata ka subject no class 6 sa do class 10 haka matric haka class 10 exam san pau mak jong ke health and physical education kadai ya ka next subject ka e ka bang imut ka lang baki kena do dang kena ngin penrong ka jabing jong kena samla ini pun ki jong ba kanong ka kamru ka di baran buram namar bang ilayo i hak ngi ki kasi jaintia kat ka bang itre she generation kau tang sirta amdan shu basim pateng yaka dak baburam ya ka kabinet kalarai ban introduce ya ka subject ka kumo amne ka community integrated skills learning kamot ban la ban pule ha kini ki saudong saupun ki jeng bat kawe nadu ngadai ba ki priuk isi tam yang pung minister namar bahaka shisnem shibnai tam kalut por gino hikai tang ban ra lamayong ban strike ban shajing it but kat kebagiwan ya kendo ya nga sans nempura kakut hak eksamin yang marembu minister eksamin biang di nakadaw ngilayat sans nem rius nempura nga ay kublig officer na do SDSEO hadu dai turet hadu sekretariat nga ay kublig ruyaw minister uba simti hadin jong ngabar banga simti hadin jong u ngilaya pad hakakat kendai triuk benai disembar arajar arpusan ngilala ban penmi ya katakan new pay framework
na kabanta ki Nonghikai. But menta ki Nonghikai, SSA, ad hoc, Hindi teachers, food teachers, kilatip, baka don ka security hakakam ka jongi, kilatip, baka no snem banwan ngin yok kata, but andang ila siyang thai, ngin yok kata. Kani kamdeng exercise kepada pasisni, kepada kisnem. Tabakini kaya kinomur long, ladangim yo yaw chief minister, obadan ngijing senia, but obadan mensem, ban thom ya kijing arspa san pauklur extra ngin lot andang ila implement ya kanena du strip April arjar arpun riu na kan riu spa klur tam ngin lot praspa san pauklur plus minus ban implement ya kane tang ha kini ki elementary education Klam kanya ki divisit klam kanya. Kibriu, kanot lagi sarkar kiwan, kanot lagi strike, kanot lagi AA. Baro kile, re how chief minister, ha kanega sarkar MDA kejongi, ke ke bangile, ngile na kabenta kalawe. Bangi bu ya kejing upai ba. Hak mat ba kadega duty kejongi, bangin resolve. Dia tak tahu kakam hang sarkar katray kam jam ban ya kaktin kibun kibawan pembit o ka sarkar kabakumta kumne ndak lile ayu ka sarkar daong haka school kile ayu darang kaladep ya snaying school kubakpur ladep muktapur ladep risikap ladep kajerlot ladep kapamtebu ladep amlarem ladep ka Ciken Telang ladep, ka Muput ladep, ka Trangbelang ladep, am Sotai, am Jelong, Sendai Mission, Sendai Lengkot, ki Jong Ushen, ki Terter. Kita kini kam jong sor. Pila yoi, ki surok, baro, ke ka bangis niubok, mabakam day ka jaka ka jong na. Kadai kanya ka srok ng nesya amkoy kabangin yo lang bak PMGSY phase 4 nilatik na ban yo marngis po kanang block tang kane kaba qualify ban yo srok ndai kam ka jakaw Lahkmen rumboy nanle kumno kiram ba shlong ay kuplay kila persyang. Let's hope better sense prevail kumok bakin sa jinsur kumensem bangin sayo nga don mga day ubriwaya lang ti lembaga jing kermen ban lembaga jing dua ban nga kermen skema kuwe gesni kan seorno dia tak daw paralog pilayo i shwaw aja kat pradang kan notli kan hajar scholarship maria simkti nilapen he menta hadu saw sanajar ka syong kerdan apa scholarship Kidon ki kena school ki bak qualify. Namar bak tam income quick paik arlaksan peu. Kamno ban yarab ki chief minister ulah pemit daga chief minister scholarship scheme. Henry Hajar kendai hajar tam ngede pelai haka por ngidon meeting hatura ngede pelai scholarship. Kide ge baro. Ngaya tu ko lang marba pi yaw kena bastat menta om dan kamsyo ban siu bisa ban lay school nama baka scholarship kadon ke post matric kadon ke merit scholarship kidon ke NEC scheme kidon lai pujai ka syong ha kata ka jingla jongki baka jing qualify ke jongki teng tau pule kot ka sarkar kadon ban yarap ya pi nganan bok bangan long kom uwe na ki menteri ban pek yak na pule putih nga kerpang ngan pek na kamta ikna samla kena school kenapa anda kilapas na school anda kilapas na college kinde kinla ban yeng hala kejong kejat kejongki but kinla ban syakri ya ka society as a whole tengah kentu ya kena school pim day ban thai teng teng piong o balai
ngin lay school kakam kamdan han ri phagojar kin kiale metrik kamot hadu BA MA nyau phau pra phagojar kibele ha asisnem kin try dai ka jingkeli that's come the life skills kita kiji dan nakadaw chief minister ngi launch kat no show i program obanang tem meklaya grassroot obanang sport ki yes mekhalaya obanang ban tray business homestay daga chief minister homestay scheme tengah senutenat ba ipai ba mengta kilasram panyoi plan kane ke sarkar ka desisha ka sarkar apa Lahkmen mereka bang solusi dan min siski man arski ngawan po nong talang college nga ang iki ka sarkar ka pelot yaw wewe knam lang arlak sisne banyo jingka ngipat ngiyabe banlay school sor tapi syong hang noro banang beton kam banwat di stat kita kadon hak syukur tinju ka sarkar kala ayak ka introduce ya ka commerce hapo has ni susok ha kabas ngosi kalong zero enrollment lada pimpinan kampat kalong leno ya ka sarkar bahaba bo tang hasor anda pelik pa kabayway mening nang syong ang ni PPLA dah ke bos siya nang telang college na siya daw ki hanus nem banwan ngan ay kawe ka kali ngan form we committee ngan ay kawe kali hakata ka committee ka bangan form ngan ay kawe ka kali iko taman kit ya kina school nang ne halat orang rulabian bakin lain namar ba nakwa babaro ki kena kide banjo ya jistat kide banjo ya jistat de tak daw kulong kbi kulong pa tong ini trilang na kabenta ka roy ka pa tong ini trilang na kabenta ka lawi jong di kun jong tong ini trilang na kabenta ka imlang ka sa u blame don kan bati chijarngo lahir potentially iong makalaway kari sa magpasyong habi Ray magkikikun sa mga isyu yasyong likti Ayong ilabangin sandur kasyong hanggang habi Walay kulong pateng diyong ikalasyo-tatsyo Niyak kusum ni Krams mo siya kwat kadang jina Kajing bating kajing pang sing bating